Welcome to Day 10 Geography. Nasi mayambu Day 10 Geography da mayambu taram observe Geography ki class makha chathak po ina nasi aina takse gadori pa topic ase nahan gi Day 9 gi makha da continuation oina page 76 textbook ki page 76 ki contribution of industries to national economy haiba topic sidani iration namte yengbiyu page 76 da contribution of industries to national economy mamangi class ta Day 9 da aina tongan makhal gi industry singi matang de kupna naina loi khrabani haiba topic asida kari haino habda national economy da ekhogi india gi sen thungi phibam asida industry me amdra karama makhal gi mateng karama makhal gi tengbang ba pibiri ba no haiba to you haiba pot amakal sida question oina lakani haiba maru ema mana piriba industry sina piriba mateng se makhal ahum thokna piem adugi makhal ahum thokna pibu dugi point ahum ibada ma ahum haina sida ama laigani question do e amtang mahiroshina khangan jarake question do sida laijare yengbiyu ai anta pajarake state the importance of industries and their contributions to the national economy have say to the economy of india as we aiko okay ma ahum sida piriba se kaino habada india gi laibu industry india laibu industry singchina khoi economy da karama makhani contribution karama my importance na ne haibani point ahum sida like the fazana mari chumna yaure ma ahum piri meroshina haiba paragraph to the end second line da point se like so first second third and yamna mari chumna yawbani second line da sumani yawbani first my ahamba mateng ahamba contribution se kaino habada first the contribution of manufacturing sector to gross domestic product GDP has stood at 26% in 2005-6. Okay, ahana mai mateng se kaino haba matam da industry ne hamsna piri ba mateng che GDP hangal hale ba India gi GDP gross domestic product se leramba hana gi chang de 26% da 2005-6 ke record ma 26% hangal kre GDP hangal hale ba samjal ga ha ba now GDP se gross domestic product se kaina hapa kanda India sarkar tongan ba hiram dagi tongan ba sector dagi karak pa income je chahi amagi income je masi ne ba GDP gross domestic product ana khangne se masi hangat anbada industry singchina chauna mate pi hai masi magi contribution amani yen mathanga pareng amatang kabiraga second ne yawni second ani subada industries provide employment to about 40 million people mai mate mi million nifu muki maya za industry khatna tongan ba sector da le industry khatna mateng kaya ma pi khre thabak sin phang pi khre masi mai mateng ni ahum subda third the trend of growth rate in manufacturing has been around 7% per annum chahi amamam da per annum my production se akoi industry ki pothok sing che chahi amam da 7% da asom hengal e see first second third I point ahum se see question see answer oina ibigani mai roishi sida loire see topic ase now para sigi yang maru oiba topic ni hoji aina makha da continue tawjar to se industrial pollution and degradation of environment metric ta kayarak see topic sida hangraba question kaya malai industrial pollution and degradation of environment nahande ke khoi sigi para unit 7 se chatharak pa horak padi industry gi kana ba khatane khoi nena duna tongan ba industry gi kana ba naktane khoi nena duna lai ta se adubu hojikti industry sing sigi amang ba nena ni industry sing sina ekhoi da mangjarak pa pirak pa for example negative effect pollution ke am create toba environment degraded toba lebak lehaw mang tharak pa ising da molak pa hu chelak na chingba akoi ba khalkai tharak pa sina chingba mayam se hoji industry ki mangja banai na now tongan ba aikoina board exam da SSLC exam da hangkiba lai 2011 da 2014 da 2017 da chingba mayam question tongan da lai khre now yang maru ba 2011 da hangkiba question ama khaktang aina sida thamjarake angting minasi question sida lejare explain the different types of pollution caused by industries in India masi 2011 da hangkhabani manga bituna habari industry na tongan makhal gi pollution tholi basa
अदुगी पोल्यूशन मखल मंगा बुदी हाइद्रे अदुगु मखल मंगा थोना थोलाई अदुगी पोल्यूशन सिंदुगी मातांगदा संथोना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की मातांगदा इंडस्ट्री ने थोलाई बदो अदुगी मातांगदा संदुना इयु हाइबनी मंगा नाउ सिदा पोल्यूशन मखल मंगा नहीं नगनी एक्चुअली असेंगीदी पोल्यूशन मखल लाइट यावसे मरी खतनी समना पल्लाबदा एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन मखल मरी से खतने 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन खतसिन नहीं है अदुबु मखल मंगा है हाइबसे ngसागी वाटर पोल्यूशन दुगी मनुंग चन्ना थर्मल पोल्यूशन है अमसु यावरी है थर्मल पोल्यूशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन मासे ए काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन दी ओय अदुबु तोंगानबा पोल्यूशन मखल मंगा थोना नैनाबदा मासे यावरगा मा तोंगान खाइदो पिरगा पोल्यूशन से मखल पुन्ना झलगा मंगा थोना नैने अदुगी पोल्यूशन मखल मंगा दे छंदोने इबदा एक्सप्लेन कर इबदा सिदा फंगदा मंगा से माइरोसिना शोइदना फुल मा फंगन ओके अदुदी डायरेक्ट आइना पोल्यूशन मखल मंगा से मयाम से पेज नंबर 76 ता बोल्ड लेटर द लोइनामक यावरबनी हेडिंग सिंग एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन अमसु नॉइस पोल्यूशन है अदुदी यमिनासी महिरोई सिंगना सिदगी परेंग अममम अनिनी सातोगा सुम इबिआई महिरोई सिंगना इनिंगबा सेंटेंस अममा खुदावना आइना सुम एक्सप्लेन तोरबके एयर पोल्यूशन से असी मतान महिरोई सिंगना इनिंगबा आइना सिदा आंसर चपचावा सिगी अंडरलाइन सिंजे तखंद्रगसु महिरोई सिंगना चपचावा मागी परेंग एयर पोल्यूशन हैगा पॉइंट नंबर 1 एयर पोल्यूशन अना हैगा अदुदगी मोई सेंटेंस खरा फजब खंखलगसु महिरोई इबीबे यागनी यामद्रपदा सेंटेंस अनि नत्र अहुम हैना टॉपिक खुदिंगी इबिरो एयर पोल्यूशन की मतांग आइना सिदे खिजितंग आई हाइजेगे एयर पोल्यूशन से अतै कैसु नते नुंसित हु चेनबा नुंसित से मोड पा हु चेनबा अदुगुंबसी कवि एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल नुंसित सिदा उफुन ओइगेरा मैखु ओइगेरा देन एनी gas poisonous gas toxic gas oigera asi mix up tawba taragadi that is called air pollution madune abkhone air pollution haribase masi kanana phaire hena thoali haba matamda industry shin hena phaire hena thoali habase like the higher kudamna karam gas am khone puthok da yawi sulfur dioxide nitrogen oxide carbon monoxide carbon dioxide CFC chlorofluorocarbon guys asigumba hu chen loss of toxic gas are produced by industries and they pollute the air. That's called air pollution. Masigi effects in a kai lai respiratory system the solid pa, nervous system the solid pa, circulatory system the solid pa se masi magi effect me. Adu tanatana last par air pollution ki last ki sentence to ni ko in pajari base it also causes urban smoke which is harmful to human health. Sida smoke kana SMOG smoke kana ama yaw base asin tana hajarake sida is again SMOG smoke se karino haba tardi aikoi maikhu gi smoke tuga plus lighting gi fog tuga lam hero sine he kamenda du mata se hanga pyawi ai sum sida hajari sini sida smoke hai se musiki akhone light thina SMOG smoke ate kaisina te smoke sigi smoke sina maikhu ni sigi fog sina indam thar thab lighting dun ani mak se mix up oya ani mak pull aba smoke haba mak produce tawe that smoke is very harmful to human health. New bagidam da ya sopa aduma posak am oya si indam na matam da kari ma bam tam da laichin sing che fok sina asai mai khu si da pai thon ma ngam da ba ya ka chanei raga som phajal chanei raga laimai da thamba adu bi da khoi so hanjan ba yaw ta ga asui mi da haksang na so I masi kadai da ayam thoi urban center sing chi da sahar sing gi makham sing da ayam thoi because there's a lots of factories can be found in urban centers. Okay simtang then matangda water pollution di minasi water pollution ni matangda ina haining ba mana water pollution khakta dagi 2014 amsu 2017 da hage question le sida in solve to sida again 2014 ga 2017 ga water pollution dagi aina smile yam samne ire question idraga su aina horen ai screen da display sum tawjarake 2014 daga 2017 daga tongan to makani pollution du nataba hangi base kari hangi haba matamda water pollution se industry singchina kamai na kari mon create tawbage ha ma chingwe detail da e1 2014 to 17 da hangi adu detail da e du di water pollution aina pajara tori base asidagi sum answer 5 marks to oibe yagani question du di aina ai hore screen da sum display tawjarake
Okay, water pollution je ai loina pajara ge sima diko. Water pollution is caused by industrial water influence discharge into rivers and lakes. Water pollution, ising the pollution, ising the hu chen by ising the mot by ising the naira pa ising sina ba yarakta ba happen water pollution. Masi kamai to industry ge waste mayam ko. Industry tongan ta makhang gi industry sing sa khon tongan makhang industry sing ising yam sijana ba lei phat to di me ising mayam se amut akai mayam de loi achau ba tunnel pipe tawre haraga jor lawn manak na pa pukri pat turian si da thadra. That cause water pollution. Water pollution in industry level. It is important to note that industrial waste create more water pollution than any other sources of industry water pollution. Main industrial influence are heavy metals such as mercury, cadmium, lead, copper, etc. Pesticides, fertilizers, synthetic chemicals, plastic, and rubber are also discharged into water bodies. Makal gi phatodi mayam se who chen the toxic waste materials mayam se they directly dump that waste materials to nearby sources like river and lakes, and it causes water pollution. Adugi following kaidawre consequently poisonous elements destroy the biosystem of the water. Adu ising biosystem ising khallama kai thare ising le jiva sing se masi si thare kai thare. Major water polluting industry water pollution to industry leather industry, pulp, paper, dyeing, textile, and chemical industry the water pollution question answer water pollution any sentence ibiro water pollution thermal pollution point Masina kamai to no thermal pollution je mayam am common pollution makhal dinate ba the migration khatamu Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. Karkhana kharamadi kamai to gya pa kanda makhoina season ba tonga to raw materials adu sudok chamthokna ba hona matam ising se sohalaga boil tawraga season ya adu boil or ba id sa asa ba ising do before cooling ingan dringa da directly dump tor pa yawe thadrak pa yawe ba kadaida manak nakpa sourcing da maybe river, maybe lake, the Tadrapayam, Asabi in Tadrapayam, and that is called thermal pollution. Thermal liability heat Ibanita, Asaba on thermal pollution, a Shimana to air. That is thermal pollution. Then there is unusual rise in temperature of the water and kills aquatic life, including fish. Already, Asabi Shinum Tada Lepak Trabanina, Kadarokani, Adada Riba, Shinda Jiva, temperature Hangala Abanina. Nana chingba jiva sing si thara ne biosystem kai ba hora ne aduga thermal pollution gi atopa marama masu lai thermal pollution thopa ge sim su tabiu that's sorry waste from nuclear power plant that leads to thermal pollution hai nuclear power plant akoi mai yam la ba mai sung ba nuclear power plant sidagi su ma gi waste materials singna turen pa pukhi thadrak pa matam da aduna su maram ore haraga my radioactive materials me andar maram ore haraga thermal pollution se now, adu effect ka lai haba matamda asigi last sentence ma happy bi ko mai effects it can cause cancer narak bi but defect habadi angang na pokpa matamda soinai raga pokpa angang yaur pase ma birth defect ko wi ada miscarriage among women nupi oba singsina mama oba ngamdaba miscarriage oba asiguma problem ayam se thengarakani asilore akoina water pollution amson thermal pollution ni matang then see question answer the loy di ko mai roising point mangani adu sila pollution makal ani makawani land pollution yengsi now land pollution se ai padra ka so ai mai roising adu dagi sentence ama ni kap sum khangkal review kai su kai ba leite land pollution kamphan se da pollution thok phatawudi mayam non maru and non biodegradable materials mayam se hali patha puntha bangam da polythenes rubbers adaga minchen machet na chingba mayam se thadara akoi ba industry dagi mapang yo solid waste sing se Chai throga thamba aduna kaidori mana napale le ba le house is low in church aduga mangan that is called land pollution ada industrial solid waste sina land pollution yam thoal this land pollution ni matani sanana da man thamlage then aroi begin noise pollution haibam laida mayam khambiri dungai noise se lang bani arang bani tholpa pollution makal se akoina noise pollution na hina khangane adudi Karkhana singsi machine ki khonjel noise kayama then tongan equipments khosukhlai khonjels tools ki khonjel
machine ki khonjel adudagi moi ki motor generator run tawriba mayam se machines mayam se ki khonjel mayam se it create a lot of noise yam lamba forward aduna su ke dawi aduna su effect hoy aduna that is called noise pollution lang na tholo pollution se adu the activities mayam duna adu the labor thabo tori mayam du moi every day tari ne aduna kari effect la yaw have ka hearing impairment adina ta thira pa blood pressure wang pa tongan the laina kaya ama psychological side effects kaya ama la pa mau chet na pa irritation to sounding ba khoi sound na ba arang ma phone sum toy le ba mi sin khoi sound na sound ba kaya or ka asiguma mayam se akhoi noise pollution ki matang le ya gani last khangan ba mana noise pollution se decibel have a unit the only have a symptom ka like su yaw gani asmai ta tonga to makhal ki pollution se have a city question mga pila ang question si answer ay na paring ang maling talo ibiro to eleven so hang okay now from the mayro sinamta in C page number 77 da roi ko ina ko ngasi para unit 7 se ay lotion jana bagi dam ta I hona jarake mayro sinama kha chatra ko ina question ani tanga ngai si para su losla pakana ni side iduna thamlagani ay question se amtang aham question se amtang ai sida pa jarake. How do the leather tanning industrial units in German area of Kanpur lead to environmental degradation? Masi ma ahum da handak ta 2020 handak haukiba ngarang hanta haukiba kui triba 2020 metric exam hangkia. Masi kari hai na habdo ai sida a case study haba page number 77 ki khai matha ta top ta leba a case study habdu dagi ni ko answer lai duise. Hangi question a case study case ama nei na doine logic se ko si India mun thok case industry me am chakholak patigi asok effect la ko matang nei na doine na kari nei na ha mata wari oina sum lijege ko mai ro sin hena gyan ta na ba Kanpur ko ba shahar ama Uttar Pradesh la ko Kanpur se Kanpur karwa shahar si manung chana laiba German area nam lai mafam mami ni ha German area si da kai lai ha ma tamda si question su yaw ba sida leather tanning industry sound bu sudok chamthokpagi tongan ba chemical seasoner ga sound se sudok chamthokpagi processing toba mafam sida khana leather tanning industry ase basi German area da le adu su kadai da residential area ri mi yang ta ba mafam da le more than akhana sida ha trainer se 150 mathak da le mi ta ba mafam now sida hangi question se admai ta German area se leather tanning industry myam le sina environmental kamai ta software page how matau karam da software page environment mafam sida kamai software page kai effect la page I ha bane adu sound sa industry myam lai pate now answer mafam se hana khangan jarake adu explain tor a case study dugi first paragraph ki me wa da sum yengbiyu I sum pa jarake myam sum underline to bibi agani the process of tanning has been changed using bark or vegetable crumb or chemicals. This has greatly increased the pollution law in the area. Untreated influence from trainers have polluted groundwater as well as Ganga River. Have mate chinga matungda mathangi paragraph ta mung lakpiro samjanbiro sum ma ahumni household close to trainers use the contaminated groundwater for drinking and cooking. This affects the health of the people and causes paralysis, cholera, dysentery, other infectious in the area. See samjalaga sum ibio ko now kari hano aba kanda mafam sida trainery sing china ke dawe aba hanadi thainadi vegetables kumba season raga makhoi mana masing toraga sudok chamthobe thabok se tawrang ba adubu taptana chemical guma chrome guma myam se habi yamna samme yam lai haina toraga moigi phatori sengdok sudok paki makhoi chemical yawra mahi manai sing cha adwai loi haidok pine aduma aina panjak thabdoni residential area na haba mi yang ta mafam se mi yang ta mafam sina oibana mara raga makhoi na adugi the villagers singuna thakpa chabada groundwater se seasonable through hand pump or well gi mating na mokoi se drinking cooking matamda khoi adugi ising sing do groundwater jingthoga seasonable aduna marona kaida ubal hore mana ang palaiba turen sing loina pollute to boy even Ganga river for pollute oiba hore mana na chele aduna tana adugi laijat ama oina mokoi se adu thakchin chasaluba adugi ising sing chena kai effect la cholera torpa dysentery torpa even paralysis torpa adu macha cha laina sing se la pa ho asmai ta effect la pa maka si question si answer on oina sida ya case study khubi ke dabani okay loisala pada the last question of our unit 7 si aroi question ni aina sida pijani se manga pilaga
Suggest any 5 measures to be adopted for controlling or reducing. Controlling harsh yare, reducing harsh yare ko. Environmental degradation caused by industries 5 marks. Tongan ba industry sing na thol iba tongan ba pollution mayam thoi environment sokthari ba mayam se masibu control tongna ba natra kitang handana ba gitamata kari measurement section thorang pakhat pa ya ba gi manga tang eu hai ban like the last nipan point nipan yaw bani adudagi any 5 chatra mai ro sina khalaga sum point ni iba ya kani ai ma nipan mak aina samdap na kitang tentak na haijarake. To treat hot water influence before releasing them in rivers and lakes, ngasai ising asawa thadai haba thermal pollution to madugi to ingal lama tunda thadaba treat tawraga thadabiba. To minimize second point to minimize use of water by reusing and recycling it. Okay, ising si ai makha yam tangba lani ising habase aduna ma sa reuse to biya hanjal sina biya ba pambai lambi lere gari sijana biba. To harvest rainwater to meet water requirements. Rainwater is yari harvest to whatever highly no missing yari ke yokat kataba. Chapter 3 the su water sources the yam khazani yawbani. Then number 4 that to prohibit overdrawing of groundwater by industry. Akoi karkhana singsina lainung gising groundwater chingtho overdraw to mon season to ise masi prohibit to whatever thinga daba. Masi tawle da yari mukhe. Madam it hen su to that groundwater level se down barakane. Then mathanda to fit smokestacks with electronic precipitator, favorite filters, wet scrubbers, initial separator, etc. for reducing release of particulate matter. Sanjal gai harage. Okay, chimney haina akoi industry singsi mai khu thokam lei bise. Masida electronic filter gaina lei logic se. Electronic filter hakada phatta mayam se mana filter duna fajan na bagi damakta. Asu mayam se sarkar ya thang tawre haraga karkhana singsi da filter singse hakada sina chingba. Then to fit silencer in machinery and equipment in order to reduce noise pollution. Ngasai noise pollution thon bado adu thokana ba makhon yam thokpa mafam singduda silencer hapala makhon do mana phajala thamna bagi dam makhon yam thoktagal noise pollution create tawtre dana masi tawpi gadaba. Then to plant trees such as asom, neem, tamarind, etc. around industrial sites for absorbing and dissipating sound. Ai industry di akoi bududa ujaw na chingba mange pambi oiga heno pambi oiga ujaw na chingba singse thaba taragadi kari kane aba kan ujaw singduna ke dawi ngasai sound singdo absorb to gani aba aduga mangan gani ajusu noise pollution control to bagi pambai amane. Then last to take legal measures example environmental clearance of setting up new industries, enforcing ozone diffuser substance rules 2000 gaina lere tongan ain ni mate legal action law da koina kol karkhana sanaba sarakna me na tongan sector singchina umangwama kopthoi bokol myam thingbe ya koina ain ni mate loro ozone diffusion substance rules kaina 2001 da ozone layer busu kanabagi damakta tongan ba koi ain ke am leikre masigumba ain ke agi mate lore haraga koina environment kan be ya masi steps singchini mai ro shini ki base last one in 2016 da hangibo question amalai I shum pajarake I shum screen da display ta honjarake. Suggest 2 measures that would be help check noise pollution 2016 da ma ani khatam pira hangibo noise pollution control to ge haba tari kari step pa khapa ge ya bage haina hamuni ngasa ina pa ba yaw khre point number 6 daga 7 daga yawri base to fit silencer haina haikibo duga to plant trees hari as higher point and he said noise pollution control tong na bagi tamang the point. Okay, so my dear students, let me wind up here for today day 10 geography, and we have wind up chapter 7 also. Chapter 7 so ngasi akoi inspired version jarabani mathangi chapter ai pakha charak na ba hona jarake paralo silam dai khudingi ai hek mayam da quotation ma cham tang thamjabado ngasi su quotation amtang mai ro sing da ai thamjage. I find that the harder I work, the more luck I seems to have. Thomas Jefferson ibiram badum quotation. Aina kari ui, aina hena hona riba makai, aina hena daw yabagum ui. Ada luck have say aina hena hona riba makai phangani. Si haraga ngasi day 10 geography swal lesson jarage. Thank you.